Kontroversja fil-boxing fl-Olimpjadi f'Pariġi, Franza, wara li l-boxer Taljana Angelina Carini abbandonat il-ġlieda kontra l-boxer Alġerina Iman Khelif għax qalet li kienet qed tibża li se tmut wara id-daqqiet ta' Khelif. Is-sena l-oħra Khelif ġiet skwalifikata mill-kampjonat tad-dinja tan-nisa fi New Delhi tal-li fallit test tal-eġibilità tal-ġeneru. Dan mhux għax hija transessuali, imma x'minkejja li twildet mara matul iż-żmien żviluppat ammont qoli ta' testosteron, tant li bioloġikament saret raġel minkejja li mhix transessuali. Mark James, kofondatur u president tal-Assoċjazzjoni tal-Boxing f'Malta, qal lil TVM News li jinsab iddiżappuntat bid-deċiżjoni tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li jippermettija tikkompeti u jemmen li Khelif m'għandix tikkompeti kontra n-nisa. We are highly disappointed fid-deċiżjoni li ħadet l-IOC fejn ħallet din l-atleta li scientifically hija maġġoranza raġel meta aħna nikkomparaw l-isport jew is-saħħa il-fiżik hija raġel scientifically proven. Kompla jgħid li dan huwa suġġett sensittiv u rimarka li qatt trid tiżviluppa l-istorja. L-integrità u l-fairness tal-sport tal-boxing f'dak il-kategorija ġiet compromised ħafna u timlini bċerta rabja qisha għax hemm atleta is-saħħa tagħha, il-well-being tagħha qed tiġi compromise u mhumiex qegħdin jikkompetu fair skont is-scientific proof li kellha għajajba. Intant il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali iddefenda d-deċiżjoni li jħalli lil Khelif tikkompeti għax qalli ir-regoli ma jistgħux jinbidlu waqt l-Olimpjadi. Sejjaħ din il-kontroversja bħala suġġett kumpless u li kulħadd għandu fehma differenti. This is not a transgender case. I know you're not saying that, but there has been some confusion that somehow it's a man fighting a woman. This is just not the case. Scientifically, on that there is consensus. Scientifically, this is not a man fighting a woman. Is-sibt li ġej Khelif imissa tikkompeti kontra l-boxer Ungeriża Anna Luka Hamori fil-kwarti finali tal-kompetizzjoni ta' 66 kg, partita li r-riżultat tagħha se jiddetermina il-pass li jmiss fuq il-kontroversja.